Dobro, nemoj boliti. Ja. Pjevaj najle, Bosno moja divna mila. Ajde, kako se zoveš, nevjesta? Kućuk Julija. Iz kog si sela, Morija? Iz Turova. Kako ti je doktor? Radi? Rođak, od Anice sin. Jel ovo tvoje? Jeste. Kako se vi zovete, nevjesta? Kućuk Hapta. Ata? Hapta. Ima vas kućuka, ne može vam niko ništa, jel Ne tako? mere, samo Allaha se bojimo. Kako se ti mlada zoveš? Hiba. Iz Turova? Jeste selo. Ime? Hiba. Hiba? Jeste. To se stidi. On je Hiba. A kako nas se zove domaćin? Domaćine, kako se zoveš? Kako se zoveš? Hajde! Imate li vi još ovoga žita? Ima li sjemena? Ima. Kako se vi zovete? Učić Osman, merhaba. Kako je ovo? Dobro, kako je? Inače. Dobro je. Je li ovo tvoje? Jeste? Jeste. Svaka čast. A što ovo prije nisu radili? Nisu dali četnici. Da smo bili u izbjeglištu. Ili si ti ovo ostavio baš za 1. maj, da bude na 1. maj? Nisi? Ne. Ovo je za mene veliki ugur, velika sramota, To je ostalo što kasno. u ova doba ga radi. Aj malo na prikolicu Osmane ne. Dobro, Osmane moj. Da ti bude sretno i da ti... Pa dobro, sada... Ne, oni su propisno pitali. Sve je bilo u redu. Mi smo pitali propisno. Ali nismo mi dobili. Dobro. Ali to se je bojalo gore sa Crnog vrha, jer se misle da su četnice, a gore su naše patrole. Gore su naše patrole, Crni vrh. Juče sam ja bio ispod Crnog vrha. Gore su Muminovog bataljona. To je moj prijatelj, imate Fadla Kučić. Ja Fadla Kučića sliku imam desu. Evo ti gospodin. Evo, Fadla, evo. Zato što ima ovdje ovaj doktor Tolar koji zatvor Hoćeš imati to gdje iznijeti? Vod će imati. Ima naroda koji ne ima, je tako. Sjeni lopatu, ne valja sad, ništa, Pa vidi sad nisam zemljoradnik bio. Ajde, sad si počeo. Samo visočije. To visočije iskreti. Ja još od kog je dosti je.
2, 3 vreće. Da vidimo je li tačno? Tako se do sada... Osmane, odnovo ti ti mogu. Pa nisam mogo. Takva je mjera do sad bila, pa ne znam. Nije ništa to dosad, pa nije ništa. Jesmo ništa toga. Osmane, Ja, a šta ti nama malo prije reče ugur, šta znači ugur? a ugur je onaj... Ugur je nazadak. A reci mi zašto ćeš ti koristiti ovaj ječak? Ovaj će ječan koristiti, oštupat ću ga i dati izbjeglicama, jer ima izbjeglica u mom kraju i u mom selu mnogo iz istočne Bosne da vare čorbu. Za čorbu. Zašto još može ovaj ječak koristiti? Pa može za prehranu, za hljeb, za puru, za mnogo ima. Kakav je kvalitet ovog ječma? Kvalitet je dobar. Znači ovo je tvoj prvomajski ječan, jel tako? Prvomajski ječan. Za 1. maj je sijat, evo i vrše se za 1. maj. Znači tačno godina dana Tačno čekamo. godina dana čekuje dok dođe do upotrebe. Ajde da ti bude sretno i da ti rodi i Hvala. ove godine u slobodi i Da miru. budemo zdravo i da se završi rat, Živio smo na ali u našu korist. svakako, Je. svakako.